Kwicereza Yoram orumukuru w'entebe yo kubanza owa Katungo nagira ngo byamugisha omukazi we akazara umwana Tinemani kandi nokwe kufa bito nagira ngo atwira ryo muntu mubi ahacaro. Gavumenti emuhereze ikifubire kishikirire ayacho kwecura mu wenga akaziko umuntu abantu batari. Priscilla Katushabe umunyabuzari wo rukutekatekwaho nagira ngo abeka bona bashobirwe n'ikikorwa cyabyamugisha. Hatwagamba shiwa rafera ho josha bamuzikireho. Ati nembwa kwera rare firo mukashesho ubundi bakaza kujenaga abwaci wa barafu mwane joshaka kumuzamaka muhinyana ndakaza kumuzika. Ecyabyamugisha okugaruka akazika omwana we wenka nacyo kibatabwire. Eke kutwara amateko mu ngaro ikine kikorwa cibi cyo kuferwa umwana aho kuberyo mbusasi norara batakani bakuyamba ibuno imuka nuzikanye kiro tindi kumanya imwe mukakora mu nkora ki okuruge 2022 yari kugamba kwise 2023 kiro cyeri izoba ekira mayisa amaziro mwaka gumwe betware zo kushaka mukore manyero kuryanga ngatana chairman ezembeana Western nongi akamwisa n'ikintu cyo kumweta ngo no muroje. Ubu byamugisha orukujunanwa kandi obire narebeka nko sinzere ayikerize ngo azikere omwana we wenka bitkandi yayihakana okumwita. Nabagambire ko amaze yo utariho kandi abwenje wazikire nyekiro nabagambire iyo warugire bakabazikanye kiroshe nashabire orukushaboha wandi kushaba chairman RC wano kwikiruza yo samo na bigodi chairman RC tu yijaho nabagambira nti kweri nzike banyikiriza nkora ki banyikiriza nzike. Polisi tegambere ahakikorwa iki bitkandi yahamya okuchondoza kukuryo no kugenda omisho gashakwa Somas Tumwebaze.